Sveti Nikola je slava nepromenljivog datuma i obeležava se 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru, na dan kada je 343. godine taj svetitelj preminuo. Slavi se i 22. maja u znak sećanja na dan kada su njegove mošti 1096. godine prenete iz Mira u Likiju, tada pravoslavni Bari u Italiji. Sveti Nikola, arhijepiskop Mirlikijski, slavi se u celom hrišćanskom svetu. Praznuje se kao dečiji praznik u zemljama zapadne Evrope, jer tada deca dobijaju poklone ukoliko su bila poslušna. Još kao dete Nikola je pokazao neobične duševne darove. Rođen je u gradu Pataru u oblasti Likiji u Maloj Aziji. Kada je odrastao i izučio škole, želeo je da stupi u sveštenički čin, pa ga je njegov stric, arhijepiskop, proizveo za sveštenika grada Mira. Svoj duhovni život počeo je u manastiru Novi Sion, gde se i zamonašio, a posle smrti roditelja razdelio siromašnima svu nasleđenu imovinu. U većini srpskih domova on svetitelj zaštitnik, on je to krstno ime oko koga se okuplja čitava porodica i oni koji su živi oko kolača, ali se sećamo i predaka spremajući žito za slavu. Sećamo se i predaka od kojih smo nasledili to poštovanje prema njemu, a preko njega u stvari pravu slavu, slavljanje Boga na pravoslavan način, kako se kaže još jedna drevna izreka, pravoslavlje je pravo življe. Mi se zapravo kroz običaj krstnog imena ili slave, koji je jedinstven i specifičan običaj nas Srba u čitavom pravoslavnom svetu, jer samo mi pravoslavni Srbi imamo taj običaj proslavljanja svetitelja kao zaštitnika doma. Sveti Nikola pada u vreme velikog božićnog posta, pa vernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu. Procenjuje se da oko polovine pravoslavaca u Srbiji slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola je i hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve, posvećeno mu je više od 600 crkava.